Meya ena e ne ntse e neheletsana ka hara batho ba ileng ba tshwarwa ha ke bitseditswe qwaqwa kerekeng ya moruti Enji, ha moya wa hae o phomole ka kgotso hobane se re bua ka mofu. Mme ba ile ba bontsha hore kereke ya Modimo ha e so be teng. Dikereke tsena tsohle tse teng mona hodima lefatshe la ba utlwang la naha ye ya South Africa ke dikereke tse tshwereng ke bona. Ba na le batho ba bona ka hara dikereke tseo, ba bilongang kapa ba ikarabellang mmusong ona wa bona o ka hodimo ho thaba mane thabeng ya Mount Exorcist. Jwale ke mola moo ba ileng ba fa mokoto, diphiri le makunutu. Ke nnete qetelong ya letsatsi motho o na le mong a na ipitsa ka hore ke queen ya mmuso ono a ileng a hlahella qetellong ho sothwa ha o so ka hloleha enwa re tsebe hore re hlotswe, mme le yena o la hloleha. Ke yena motho a la bontsha hore ke kene ka hara leeto la ho lo jwetsa bana ba Modimo hore ho na le ntho e bitswang satanism.